abakazi abantu begitira hansi y'ekibine kirukumanywa nka Ruth and Naomi Association ekirukutoya emico n'emitwarize ey'abakazi babiri bombi Ruth hamwe na Naomi ab'urukundo yabo yabireriye omutano aba bayegita abakazi abandi okuza ekiro ky'abakazi hari hotel ya Las Vegas aho muri Mbarara akuba twire emyaka mingi ntukoze mu kibine eki mbene nitweriza abatayejuka twayetwara out twashemererwaho akuba nitwereza ravu kugira ngo ntibanza twayekunda nohereze cyoyine akuba nobaza wayekunda deno bona no kunda na mugenzi wawe abakazi rigendana bashoma nibatunguka nibakora za business nibabaheza ekitinisa ekibaye batabaha nkeki twashemererwa abantu bavugana buri mwaka uko yusiye byenderwa byavo hamwe no kuhana ubwenge twejo ukora mnonga ukore bintu ebituru kutekateka ngo kabe nibikorwa abashija kandi nitwe turi capable of doing them turukora twapatanisa n'abashija bitu ushanga cyatuyorobera omukushomesa abana kandi kibasa kutuyambana no kutungura ihanga omuringo ndwe gumwe omyishenjero kazworembo rwa Mbarara twasarita wahika yashaba bakazo kwebembeza amazima n'uburinganizo mu mirimo yabo ngo mukongero kujaguza ekireki oyongere kugira ekiwakozese mukono yawe za tekeniko ziriho abantu babishikira mbasa kuzayo kushoma ibyo mukono nobasa kuba driver nobasa kukanika nobasa kupaintinga oba kutereranji nobasa kushomesa nobasa gukora emigati nobasa gukora ibintu byinji munonga omugandi rukora polisi yo murshema ASP Consolata Kasure yashaba abana babico mwihango kureba ngo baremeraho muramwa ogwe byo bwegese okwenda kutunga ebirungi byone barkwenda munsi DPC Consolata yabgamba ha mukoro go kwijwe cyo cy'abakaza har Karera Seed School omurshema municipality. The world has changed. Gone are the days when girls used to sit in the kitchen. Currently we are doing the same jobs with the men. And even the competition is stiff. Those who can bear me witness when they are advertising for jobs, they always encourage all of us. But it is your initiative and your input that earns you somewhere. So I want to encourage the girls here to embrace education. Orukurisho meruri ya Karera Seed School Maureen Kembabazi yagambira bicho ngo hatabakazi nabo binovumanzi obwo kore kintu cyone cy'abashija barukora. For boys and there is no cause for girls. You're capable of doing everything men can do. And I hear girls, is that true? Omukazi akatari nikomerete kubasa kubo kandi ni ajinga abana babishye kugira ngo nyense ko barabe bakuzire sanitation netagumuka security netagwa emere netagwa ahabwa TV West and Era Achiza na Abraham Muganzi.